Here tu te in zavain si baivek ule tunchum video a chuanin President Donald Trump ina Middle East ramtene na $1 trillion Gulf deal assign chung chang kan soin kan ngai thale ho don ani kan sha chawangin Donald Trump chuan Gulf states te a han tlo a ti chuan USA a led le in $1 trillion agreement an sign ani kha he Gulf states a Donald Trump a han zin hianin heti lai huna hian political le economic takin mason na nasatak athen mai ba ka USA le Israel a te po chu tiang mason na chu a om tur thu a han soya Iran hena po a nuclear program chung changa adu thanna siam turin hun anei tlem to ani ti ashil ngal bokani helai Gulf states a han tlo azin na mun sang sang chu hetiang hi ania Meni sompali nilai ni khanin President Donald Trump chuanin Saudi Arabia han tlo a heta hianin Syria leader thar a han hua hein huna hianin Trump chuanin Syria ho a shek na chu an hli tur thu ashil ngalani he azin na hianin thil tam tak anti a an soi ho boka tin chu mai ba ka Trump a hian Saudi Arabian laram tenen hianin deal engemozat an siam bokani tin Saudi Arabian Crown Prince to Israel to ram ani anga shaturin arona tin Iran chu avauzuin ngal bokani USA le Saudi Arabian hian an deal hi azavaya belkomin $1 billion zaruk ayatamma an sign ani chungzinga chuanin arm package tan hian USA hian Saudi Arabian hena hianin $1 billion za somli pani ngot an shal tur thu an ziak boka tin Saudi investor conference a Donald Trump hian thu soina aneya chuta chuanin Saudi Arabian hian Abraham Accord hi an zomvat abai sei thu asoi boka asoi zelna chuanin tun tu ta hian in zom ro ka ti kherlawa mai ro chu hun local tura te po in zom theya nangma ni du dana tla sela hetia in lo zom ve Abraham Accord ta in lo lu hianin ke min choi moi bokanga tin chu mai ba ka Middle East a remna le muanna a thlen theinen turana sataka tha tho tu le beitu te in choi moi dom bokani amai ro chu inron zom du hun le inron lu tur hun kha chu nangma nin hun in ti danang le cha in ti ang ni se ti in soyani Irana sipai thachak na manga ro rel na om te hi cha atilawa sumai ba ka Middle East arem na le mon na aya boina na sa jok athleng reng mai hi poyati thuwa soibok soizel na chuan heti lai mun Middle East a hian boina na satak hetia a chwa chan po hi Iranin sipai te manga boina an cho chwa wangni in asoya chumi chuanin Iraq te Syria te Lebanon te Gaza Yemen le ramshang shang ten chu boina chu an lo tor ve awang hian cha ati lo thu asoyani ti chuan thu thuk na emo som na hnu hnung asiama chu chu Iran nen hianin inrem na siam aduani asoi dana chuanin Iran nen hianin inrem na felfai tak siam kadua anmani na ampoma andu chuan he ye thleng thei ti ka shia he inrem na a om chuan heti lai mun hi ramral muang aloni thei to ang ama ero chu Iran hian he olive zar hi anlo nara an chenom ramte an dauzel chuan ama kan lo ti chindanin oil an lag luna zong zong te chu kandang chat anga kan thei topin kan shek anga Iran hian nuclear weapon anei torani lo engtika ma Iran hian nuclear weapon hi anengai torani lo shimshim ti in soyani tin Trump chuan soizelin Syria nun phung pa ngai jok a chwa theina turin nasatakin ma an lak thu asoya tin Saudi Crown Prince bin Salman le Turkish President Erdogan na an ngen na awangin Syria an sheng na po chu li sak an tum thu asoi bokani Syria President Al-Sharar ne na nilai ni chu me ni sompali anin hmona khanin Trump chuanin Abraham Accord cha lo lut ve turin asoma ti chuan aram chunga foreign terrorists omzong zong te chu chuak tura thu pe turin ashil zuibok ama ero chu Al-Qaeda a po commander lo ni to chin Syria President Al-Sharar hi arinta kangem chu zo na om theim hasaberani Syrian mi sedo ana soidana chuanin a in thak hi arin omlo katia a chan chu thuwa soite hianin a oki hi angai pat meya oki sange mo oki hniam a mangai lawa a soiki pa ngai angkhal a soitluan chuak thak zela chu mai ba ka ani hi radical Sunni Muslim ani a ka han zo kwala ka han kal kwal na vela te radical mi te ka han biak na reng renga hianin
Syria ram hi Islamic Republica siam an tum thu le chumi ti tura ma an lak thu an soi bokani ati asoi zelna chuan sedo chuanin Syria a minorities te chuanin he sarkar thar lo piang hi an hlawani ati bok sedo chuanin Syria a hianin heng minorities te hianin chanpui na te support te kan mo maya achan su radical sunni group hi kan hlawani an laka changa him hi kan dua chumi tur chuanin ramdang te po hian min puise kan du tak setani atia ti chuan President Donald Trump hi Qatar a cham lai khanin Amir chu akawa ani hianin athune na tele mi a hne theina chu Iran a hne theina tura mang turin asomani tin Iran chu hne atum mai ba ka Iran chu warning ape a Iran chu nuclear an siam don le don lo chungchanga thuthluk na siam va turin atia thuthluk na an siam thein tur hianin hun an nei tlem to thu a shil zui bok du thlan tur pahni chau kan neya chu 0 le 1 ani meya 2 3 4 tiang ha thlan tur kan nei lawa a omzia chu friendly le non friendly ani mai non friendly kan thlan chuanin ti theidang kan nei lawa chu chuan ashin chu tharum tho na mai ania ke chuan chu tiang chu thleng se ka du lawani amero chu an du thlan na tur an siam felvat angai thungang ti in asoi NBC News in an soidana chuanin Iran chuanin US ina economic sanction chu a hli sak chuan nuclear chu siam an tum lo thu an lo soya he an thu soina hianin Iran chuan highly enriched uranium an lo nei to sa zong zong te po chu manglawa paibau an du thu an soya chumi ti tur chuanin international inspector supervisor tena enthli thaya chu an highly enriched uranium chu mi puite ta na man thein am pe jok nge yani ti fin fia turin an ngen bok ani ma se chu tiang thua omreng lai chuanin Iran president chuanin publica wantang ma thua soina chuanin Iran chu engram ma midangte vouchin ma a an kun lo tur thu alo soi ve boka heti lai hianin Trump le Sheikh Al Thani Amir of Qatar Amir chuanin deal an lo saina chu economic le defense agreement ani Al Thani chuanin Trump an ram atlo chu ni chin chhe tlang ya ni poimo tak ani thu a soi bok ani Al Thani chuanin he agreement an sign zo hnuah chuan USA le Qatar chuanin ama ain ingkung kaina nasa jok le thuk jok an nei to tur thu asoya President Donald Trump hnena lom thu asoi bokani heti lai hianin USA ina terrorist support chain ramtene na ingkung kaina asiam tamai hian zo na asiamin mitam tak makti a hlo ani kumsang ni somni panhi khanin Biden administration chuanin Qatar hi NATO ram nivelo zinga athurwa puile athanwal pui poimo berani thuan lo kwang to a chu chuan military sipai le economy ka impui bom ton na le in chan pui ton na akokani tin Qatar a hianin Middle East a US base liamber CENTCOM a omboka Suti layin Memory Organization founder Yal Karma chuanin Iran hianin Hamas shwaitu te rei tak anlo omtir to mai ba ka Islamist terrorist haute anlo sponsora tin Hamas te anchak theina turin na satakin anlo puithu alo soiboka Asrizel na chuanin Hamas hi Iran chuanin kumtin mai hianin US $1 billion an petel zia China tin Hamas hau hi Iran chunga hianin lalram te raute an ni ringot mai Tel Aviv a missile tam tak an ka chhuate ral thuam singli chuang lai an nei te Jones enge moza tele an manrwa zong zong mai hi Qatar changa andon ani thu asoya Qatar hi Hamas ania Hamas hi Qatar ani pum khat an nia thokdon an ni ti in asoibok CBN Rajnir chuanin Middle East analyst Eric Stolberg abiak na chuanin Trump chuanin Syria president hianin Abraham Accord hi aronzom vevat abesei thu alo shila Eric hian asoizel na chuanin Syria hianina Abraham Accord aron zoma aron lu top na chan hi enge moni ram han na fel fight tak an nei ani lo chuanin oi har sa katia Israel chunga hianin enge moni thil tum an nei po ani thei tin chuba ka henglai Gulf states entirnan Saudi te Qatari stele UAE te hianin Syria hianin Abraham Accord hi ronzom ve se andu awang hetiang thil thleng po hi ani theya amai ro chu Syrian ke te hianin arong athak karing lawani ti in asoi
heti lai hianin Donald Trump chuanin Air Force One reporter nena thu asoina chuanin tunchuma hianin heng Gulf states te atwa Israel ram atlo lo awang hianin Israel hi avein abeilo ani ti asoibok hezin na hian President Donald Trump chuanin ninga ni main sompanga khani UAE United Arab Emirates chu atloa heti lai Middle East ram afan na chu atop kharnan amang ani Israel chuanin Syria nena diplomatic channels manga anin biak theina turani photchuan anin honthu ansoya hemi athen theina chanchu President Donald Trump an Saudi Arabia khanin Syria shwai tu tharte chu ahan huwa chu ta chuanin Syria an shekna te chu an hli kyang to thu an han shila wang khanin heng thil hi alo thleng thei ta ni he thu awang hianin Damascus a chuanin lomna na satakin an neya tin al-shara chuanin he thil thleng hi nichin chhia tlak ni poimo takle waisen thak tak ani thu asoibok heanin hmuna hianin President Donald Trump chuanin Syria President chu Abraham Accord zom ve turin asoma ani chuan oti in achanga hei hian Israel security official le Syrian security official te chu Azerbaijan ta anin hmua Arab ramtena Abraham Accords an lo zom ve theina kong a om thu an soina turin kong na satakin a hong ani helai bora ramshang shangte hianin Syria chu Irani na a opna le athunun na hnuaia ta lak chhuah hi an tumber ani pakhata Trump chuan United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan na changin du sakna nasatak adonga US tan business deal enge mozat assign puibok tichuan zanriate an kil zon hnuin Abu Dhabi lalina changsuan Middle East chu achwasan le ta ani heti lai hianin Doha chuanin mitang tamtak te chwa ani theina turin malakna akal renga Middle East US Special Envoy Steve Hui te chuanin Gaza a indona ti top tur hian US chuan Israel hi annor luidon lo ti alo soya Israel mi enge moza chuanin Donald Trump a Israel ramdo thin ram shang shang te nena deals le agreements shang shang asiam awang hian an ngai achalo hle thung amai ro chu LEPF Israel Defense and Security Forum ami chuanin Trump atan chuan Israel hi achian cha ani reng thu le American foreign policy ngetaka a omna turle ven himnan hetianga na thoka inrem na siampui ani thu alo soya heng awang hianin Israel hi achian cha ani na abolawa Israel hi achampui reng tur thu le Israel tan ading reng tur thu po chang takin alo soi to a tin Israel le USA hianin melma pakhat ando du nani ti alo soi bokani Jerusalem a Israel mi tam tak chuanin Trump an Middle East atlo a hianin ngai dan shang shang an nei boka chen kha chuanin Israel a ronkal kherlo ma se Middle East a na ropui tak a han tho awangin an loma tin mitang eng moza chwa na ta na nasataka ma alak thu an soya chumi wang chuanin achunga an lom thu an soya khoimhuna po zin ma sela Israel hi achan cha ani reng thawa lom ti in an soi bokani Suti lain chen khat ero chuanin Middle East a hanzin hi Israel tana hlawm theya chu chu ka hlau thong ani ti anoma tin chen khat ero chuanin Middle East a remna theina turin na satakin ma ala a chumi chu thlenge se kadu pui hle mai ti anom boka tin chen khat ve thung chuanin Israelina kan shiat lo la hianin kan hnung lama chang hianin enge moni tum anei ti hi alanga ma se ama hi kadem shan lo kadem zo ka chu kan prime minister zo khiani ti anom ve bok tin a chen chuanin tuna an na tho hi a thaim ema kong le lama thlir chuanin amai ro chu thlina tlang danga han en chuanin Abma mimal mason na tule chan na tur hian ma lan na sa emema Israel ta na chan emem hi a omwak lawa tin chu mai ba ka mitang tam takte anron ho thein tur hian ma alana sa tok lo ni in kangai ti anom bok tin a chen chuanin a ngai dan siam thiama har khop maya achang chuanin thil thatak omanga lang hi alo chaber le chuang bok si lawa tin a big takin champana thilati dan hi chu ngai dan han siam harin ka sha ti nombok tin chen khat ero chuanin a tha khati em maya a chan chu kan chen om arab ram te ne na in lung rual na kan nei chuanin kan ta na ha dam do na
Zingkar kara shelter ruma tlana bom hlau reng renga tlana she omzia chu heti lai hmuna omlo tan chuanin sha thiam a harang munral muang taka changa munral muang lawa kan nun dan on sha thiam hi a har sa hle donani pathiang khongai na zara iron dom te kan neya hemi wang hianin heti lai hmun hi meiwa pa ala changlo chau maya he wanga him kan lani sham sham zo kani ti in an soibok Tikhangai dan shang a theia chu ti ni chuanin Trumpan Middle East a han tlo hi Israel tan hian a that theia ngem chumi she tur chuanin military expert Ali Pepsina a soi hi ilongai thale ila Ali Peps chuanin tundin huna chuan Israel chuanin he agreement he film khur takin enge thlengdon ti an lo thlir renga suti la yin Israel rama chuan Arab ram shang achang hianin puak thei thil enge moza thini tin mai hian aron leng renga Tuna hianin ingkung kai na felle chatak lo nei ta po ni ila kumnga kumsom panga kumsom ni nuwa enge anje lang ti hi kan thlir apoi mo zo kani Abraham's Accord round masabera khanin aron thlengdeu thut meya tuma khanin enge ani tak po kha she chang lo khanan oma khati lai khan mitam takina an thlir thup zo ka chu Trump administration kha ani zok ma a ti chuan heta hianin ingkung kai na magdanglam tak aron om ta chu ta chuan Israel Gulf countries remna le muanna nun phung pa ngai na le US hin lo omta a sumi tur tan chuan tuna hian Saudi hianin adu ang zong chu alo nei theita a chuta chuan Israel ne na anin kara remna le muanna a om theina turte nun phung pa ngai a anom theina turte tin US Israel le Saudi in kara muanna pa ngai om theina turten sumi omzia chu three-way deal a omti na ani ase han ngai twa chian chuanin heti la hianin thil boi thlak tak mai thei om tlat maya chu Saudi chuanin a thil mamo zong kha US achang chwa adong phot maya ama ero chu Israel ne na anin kara remna le muana om theina tur khan ma kha anwalak ve kher kha angai talo tlat mai hi ani ma se he hi long term tan chuanin thatna lai anei vele thunga achan chu Saudi Arabia hianin Israel ne na nun phung pa ngaya an nuna an kal hi mu theya alan angaya chu nun phung pa ngai taka an nun ho theina chu an mani aya thil ti theiram US ina anor na awanga omlova an mani du thlan ne ngeya anom tir hi ani zoka chumi tan chuan Saudi Arabia hianin USA achanga support an mamo engkim andonga chumi achana atana anti ve thei chun chu an mani du thlan na ngeya Israel ne na ran muang takle nun phung pa ngai taka omkha ani ta ani chu che chu tundin huna hian Arabian Peninsula athil thleng chu ani ta chu ramdang te po hian an sha thiam theina turatan apui mo mani omzia chu Israel chunga an chata Israel ne na nun phung pa ngai takle in rem na rat mo na thei chuanin US in kongshang changin achampui thei don ani USA in economic amin puyang military amin puyang defense amin puyang ti kha an lo she thiam thei to do na tin chumi ringo chu du tok lovin apoi mo ber an thil tum ber chu heti lai hmuna he Middle East a hianin ral muanna a thleng thei do na nun phung pa ngai a thei do na ni ti kha ani ta ani tung kuma hian a thleng lo ani point kumnga kumsom hnuwa chu tiang chu thil thleng thei ania chu an hma thlir poimo takle an tum chu alo ni pakhat ta ani chu thi in Ali Pepswan a soi ani amai ro chu zona lo thei ta a chu tundin huna hian Saudi Arabia hianina Abraham Accords zom anduna chanpo Israel hian Palestinian state hi apoma in tulu du ani photsuan anti wangani ti chuan Palestine President Mahmoud Abbas sakha Saudi Arabia khanin President Trump tenen khan anom hawa chu Israel chuan engtin nge a thliranga hengthil zong hi alo donson theita kang he zo na hi Ali Peps chuan heti hian achang le a he zona poimo takle thattak mai ania ama ero chu tunchuma hianin Saudi Arabia ina an thlir dan le an mani saitanga chan katum lawa amar chu khovel mi puina an hmu dan ang zongin han thlir ta ila Saudi Arabia hianin Palestinian state hi din atum haulo maya ama ero chu Palestina indona awanga poisoilo nu nau tele civilians tam takina har satna antoka mitam takin nunna anchana wang hianin anram mi puite thinlung ana chuvmi wangcha mitam takhianin an khongaya an lainat ania October ni saria Israel chunga thil thlengkha kan shefekanga thilrap thak tak ani ti chu phatwala ni lo ama ero chu humanitarian mit atanga thlir chuanin
Palestine rama indona na satak at so awanga nunaw poisoy law tam tak anthi awang le hiam na satak tak tuara no mawangte ei tur nei law in tur nei law chena tur nei law le mani ina changa ral tlana mun sang changa tlan che a birute an hi mu aharsa in ashom maya heita khianin mi te lainat le khongai a hlotir zo kani chu asha thiamom bok ama ero chu Israel Saudi Arabia inkara hianin nun phungpa ngai taka nun na tur a omdon ani chuanin Saudi Arabia hianin Palestinian state saktak mai Palestinian ramina andu du dana an controla thu an nei na hi a andu karing law Palestinian state saktak din ani chuanin harsat na nasatak athen le don ti chu shiatsa ani a achan su tute ma hianin Palestinian state saktak chuanin za ngai theitak chen chatak Israel ne na inrep na du mi le thun hwai rol tak ram ani don ti hi anring don lo shim chuwang chuanin Palestinian state saktak maya omani ngaya khovel huapo international state anga alo ani chuanin Israel le Saudi Arabia inkara inrem na le nun phungpa ngai a chwa theina tura ma anlak na hi ti chetu pol an ni don ti hi achiang ani chumi zia chu Saudi Arabia hianin Palestinian state turin an du ti na ani lova amai ro chu tundin hmuna hian Israel chu Palestine adona le buaina a cho chwa nei top se an du wang zo kani Suta anti theidan chu Palestinian state Siam Lovin Mahmoud Abbas chu anza na tilang ve se andu ani tinarap khovela hianin Saudi Arabian hianin Palestine ramte anmani enhniam tu le ngai sang lo tu ni anga hanlan kha andu lo wang ani bok ti in Eli Peps chuan achang ani ole khati zong kha tun chuma video kanon siam le theite chu ani